I pozdrav, dobrodošli u moj drugi tutorial. Evo, danas ću vam pokazati kako prijeći GTA San Andreas u 2 minute. Zada se, danas ću vam pokazati kako da ubacite save file u GTA San Andreas. Znači, da vam bude čitava igrica pređena, sve misije i mape otvorene. I evo, znači, idemo, znači, link za download je u opisu. Dobro, provjeram sam da snimam. Link za download je u opisu. Idemo download. Evo ga file. E sad, ovo je znači moja, evo ovdje ima neko malo pismo. Ima ovdje znači samo jedan file, taj file ćemo izbaciti na desktop. Idit ćemo iz ovoga, idemo na dokumente. Maj dokument se ovako. Ovdje znači imamo GTA San Andreas user files. To otvorimo. Evo ga, znači ovdje je to vaše snimljeno koje ste vi prelazili. Ako niste prelazili, nemate ni jedan save file, onda vam ovo dvoje neće biti. Ovo su moja dva koje sam snimio. Sad ovo što sam ja stavio, znači samo ćete ubaciti ovdje. Sad on pita da li da zamijenim. Ako hoćete da zadržite i ovo što ste vi prelazili i snimili i da imate kompletno pređeno, onda ćete, znači, evo zoomirao sam vam kako se file zove. GTA San Andreas, GTA SA, SF1. Šta znači ovo 1? To znači, kako bi objasnio, to znači kad uđete na GTA San Andreas idete ono da nastavite igru i možete nastaviti igru na 8 različitih strana, znači možete možete napraviti 8 save failova, znači dokle ste došli različitih. Ako hoćete da ostanete ovo je 1, ovo je 2. Ako hoćete da ostane ovo dvoje i ovaj treći, onda ćemo kucati 3. Samo ovdje je broj 3 mjesto 1. I evo bacit ćemo ga ovako. Sad ćemo vam pokazati i da to radi. Evo nas u GTA San Andreasu, znači idemo staviti game, load game i evo ta 3 fajla koja sam ja ubacio. Znači ovo su sve iste jer sam ja ubacio ta 3, nisam ništa prelazio. Ali uglavnom to je to i ovo je taj treći koji sam ja sad, znači zadnji ubacio. I evo, znači kad uđem, sad ću vam pokazati, znači kompletna mapa je otvorena, sve kuće su kupljene, sve misije pređene. Malo mi sporije ulazi radi snimanja, ajde, nije mi bitno. Evo nas, znači to je to što smo ubacili, znači imamo sva oružja. Evo sad ću izaći naprijed. Sva mapa je znači oslobođena. Evo sad ću vam pokazati, evo ga. Znači sav teritorij je osvojen, sve kuće su kupljene, sve misije pređene, znači to je to, evo ga, sve vaše. I ništa, to bi bilo to za ovaj tutorial, nadam se da sam vam pomogao i pozdrav.